It's okay. We'll start. We will there. School. Usumbut Menteri Rangba Kejala Meghalaya ubah Preston Tunsong hagalai poetrik urisau arajar arpulai ule shimti kumu Presiden Bertemai Kaseng National People's Party NPP Hagajala Meghalaya hadin gejing ian okam Presiden Dr. W.R. Kharlukhi. Na kaliang Dr. W.R. Kharlukhi ha ubenai balalej ula IT keshiti ian okam kumu Presiden ha National President ke NPP ketau Konrad Kongkal Sangma. Bat hakalai poetrik urisau latung no yoba Preston Tunsong kumu Presiden Bertemai ke NPP Meghalaya. Ya uba Preston Tunsong lepen kamti kakam kene Bertemai jong ke NPP Hagajala da Konrad Kongkal Sangma ubalang ru Menteri Rangba Kejala haka jingyalang kablalong hak office terekam ke NPP. Ya kejingyalang lepen ya da Konrad Kongkal Sangma haka jingdan rengkat National General Secretary James PK Sangma di MLA ki MDC bat kinong ketkam kaseng NPP. Bi kajing tre jungi nang ni sebab kesulong bet kumu bang pingi kwa ban richau. Syadu kawe kolong yeng la pi ong hasor le ni hanok ndong. La de pi ong ha district is kasils de ha ki we baki district de ka intention jongi na parti kolong bang ngidum tia dengan dem kamtam mental ajan sekali election ngit tre shitom batru ngangets cap bahaka committee ka Bertemai la depi ong haka state level haka district level lani what haki block level nginam tia nginam ben bat tre shitom na gamanda ka jikio jong ka parti jungi ka parti why we wanted to immediately reconstitute the full-fledged committee of the state level and even the district level because we wanted to get all those recommended names or candidates from all the districts.